Sini jonga alom. Karena kita ilam distrik yang simlele ben ya badu. Ala kastiru pengunta. Nalong bakloy banyak tainya. Alun ke platform. Along ready. Taya ke location alun longpo ngongan wan, yang silongan wan. Ingatir. Dan lagi om simlele ben ya. Kayu nalem UDP. Nalong bakloy banyak tainya open debate khmat press media. Haba penpainya halor kejingkren jong kinong ilam ke parti UDP Haribhoi kabalalong namar kejing bomohon ban cutip tang halade halor kejingmi jong ki kenrum kenram hapok ke parti UDP hatem Ribhoi uba don kopar sumer ubadi working president ubalami no nagne ke parti ula ter tenge biang ye ke parti UDP Haribhoi kabalong hapok kejing ilam jong uba don bok kamdej kumo presiden. Haba nagaliang jong kinong ilam ke parti kilakren halor kejingmi jong u bat kum juru kiwe de kinong ilam hakatayo ke bladam hagene kesngipan upa don kupar sumer habai keran bat kinong thok kubor hanong po ulong ba kejingmi jungu bat kiwe de kinong yalam jong ke parti UDP Haribhoi kede kejing le don bor jong presiden keba syam la borom ye kinong yalam ki barem bat kiba penne ye ke parti henry la shutung thmai bet ye kiba wan peniso thmai kum kinong yalam ki bah khaman kiba de ki badang shu peniso syek parti klem pada tip ha syaphanggor kom trekam jong ke parti UDP Kalian jonga tung lagi langsung mino al parti. Mana kuahi ban ai ba tip di pisai. Kalau ke pa naliang yo ke district la pisai tu. Naliang yo ke musim sakil. Nasukwa ban hiniat ban friend nomor ba. Kajingong jogi ba don lok andai ke district. Mai ba don chene leben. Le ke katin bakka kam nami ke long ke ha. Mari ipikir mau usnem ada halai yang bah dalam sumber orang dikerjain yang ke isu luar kasil ila bakalai kan nombor usnem ada kadway yang jonga iba Hamlet Darling di Samuel Dewan ila songkai bersen report di iba Hamlet layo tiket naga UDP manong ba ngarang don hakai isu report ila maklakum nagalam di ban penbaik so bukan sila patay ko bo di ban yo kajitip yo biang di balong arja katsal na liang jonga hagin mga naklek nama na kaulay balong ba ngawan pan tiket na UDP ya ka election MDC galong gawakala namar nam sila pan tiket halilun na UDP na umsin sakil hajing pataan yung jitip lang yung liit Dr. Don Paroy yung approach na ilawan ban compromise si kay gajing bakala ko juga sama jakalay mat ka condition ko po ngam mikran dengan tiket MDC ngong na ka party ka penting na bay tiket MLA Jakarta pinay ini pati na ploy balik pun ya ka action MDC sa kabut ba ka pani ba nang alam iba dan bo im da tipha ya ka litip ka babyang showin hai segala ta ko Kemudian baga parti kam semla leben yang kalau baklah kata di tipha yang kesem dona kadi yang kesem dong ba iki molong di iki molong mahlu mentahing ilang don maka parti sabangan mi dan hadin kiong ba aga jingkran kiong ba aja kala ngilarem ong ba nemba indo repor yang iba sisai negeri kemong pat aja kasau yang ada kalai barem, ada kat pra barem, ada kat kenai. Hari ke UDP ke rem maksudnya ada kalai dia kecil dia, bakal ke UDP yang apa jalan badan bokam dek, kumeli report, present district, ya kan type ya ki original UDP. Kita sanggup dengan pan tiket report, lainut kita ini apa, strong muslim konsistensi. Nilai kerja saya lang iyo tiket, boleh dipilih juga lainut, ini terlang. Ada yo ubri benar part konsi, badai pada kongres. Laksmi na oras ngin persya ka parti ka bakla kam sinul singat bubun balang karena ile ngarang ile aku independent ko iba lord chai walang secretary jaga parti district ile independent ka bot jung di kelas split di ka jingram UDP ke bakla jaga emilia jaga na di pla UDP ti hadin mangawan manga ka parti UDP ka jok ni ada kata Jadi mereka mahu ke jingjok berbuat dengan menganggap job kan, so kalau kita para election ke apa lah, boleh ngabi kun persya yang sorka, parti benar kabor, minister, ngabi kalian ngikun yang kabor, juga mau kandidat bah, harus pak ngabi kun
mat along tong emisi ko handai wala kata ru ngai ka jingile ka batof wala ngai le jingile ka long bae ngarem nang khat pras pa but persya ya meli lumanta ngarem khat news pa persya yu sitting meli ko ajar doktor bom atau assistant do te banong ba ngire pinapai ahai ka riboy konsensi apa riboy district na padeng ki bayo tiket na UDP ada khat pra bayhun iba dan bok kemdai iwan hanu kedan gabasan mo kubusan district gadam bun bahabut ikong la wala iwan baaru gadam lai hajar steng duna te na padeng ki bayo but share jadi kom sning ngarem tang khat pras ba but sya ya bojok ni buat steng bali buat kan spa itu setting beli hatu ko itu sini yang kalau bakal apa lah ada bodan kan orang ini belajar CPE bagi misi kang ni ke nama kamban anti defamation law dan seluruh kamban ada kata ini parti itu jadi resign jongi majonga working president Ibu Presiden Circle. Tadi hadirin bangalai keren nakapor bani pembek juga kam. Badong badan yang parti po district kam simla levelnya kala baka. Maka don kami meeting gaba hajam district. Banganang day kum working president jaga district. Oh ikben kelmawe na yung bangala resign ng anjakan nyo may resign na now. Mahatu opor sywa ka jaga pra election dulu. Presiden wali pendikman bendu tiket ni. Dia ngalar saya no lamang orang konsentrat na tangga umsing. Dia hadirin bala pentama yang ka district body yung UDP. Harusnya masa ka kena hadirin melakhlak no Dr. Roy ko. Aja ka kena lajit yang kumuki itu. Dia meeting ke ba untau sinema hunai live March. Haka meeting ko district. Keep imem baik kira panha yang di haka district ki mailat inga umama mailat melong mentrekam menterhanya ke parti next to ipi kumoking presiden ngalat Triston untuk ke parti dan kio man penyo kandidat dulu ngajirang ngalat duwe ki konsing la persyang ini poka youth wing lo ngade advisor juga UDP youth wing ngilaya lum melang isamla jong santi konsensi but ya katolik ban scam ngilai kendo yung Presiden juga state makar menselang belum minister atau government mentah ngilabu ila ay katrik ndrutrik Julai ban pen scam UDP youth wing juga riboy hapo musning namar ba hakata ka jingjit yung persa jogu ba Jeffrey Kemdai badan bokwa belum presiden ande msimlawan nata kadaw ibadan bok Kemdai ila kendo presiden beramba ba metma ila batai ila perstuba kala yung presiden barangba direct yung presiden juga state youth wing UDP man kesengat syuh na iba ha district umama umailhat ya nga haku youth wing upersa yung presiden umailhat kapan ni maka UDP hari buhay gede itang yung mama pesa tengah so lingwa bagi iba ha press conference iba ay na to UDP riboy iba close in iba dang supeneslo nang menu aga parti labu sa kaman banay ya ka ban syai halo ka kikam ko parti jikili golong kanu idong be sempang habari ka kam parti UDP apa dia nai so gawe ba nga solongo ba latung chief advisor yo buri bade sabari district utaw buri utip yu ka politics riba utip yu ka parti hang tahu kalau bakla nama belum wejan baru presiden pemerintah ibadan bok kemde Pak Lawrence Nongru kumus ketu ngalong ibadan bok baik kini kam sekretari ni habio Gibril ke belum dan kam sin ik parti klaim na kenjok ketien yang aku working presiden doko la syutung acting secretary general secretary iba Michael Karunai ibadang syukuneso asal parti of them atas kendai nak kelompo di kei ke credentials di kei kata ka jik sempang de ka jintip de ka politik sa pori boy imdan itu
tang nomor ba iba Michael baru present barang ba idon lang haju company te lasu penkiano yegi kum sekretari kam na ora ka executive committee jong district mono boleh dan borang ta klem jing tip jong ka district body executive committee jong district lasu tung iba Michael dengan kum sekretari klem jing tip ni Reveni ba kajing alti jong ka party tu bai balik ilar resign ilar ben kemau mono boleh resign labun boleh resign iba senlan cadang sekretari jong general sekretari jong Murai Circle UDP iba baru mungkin kama ka district pinpai iba Renault car company irul ami na party pinpai iba Lawrence Naurum ilami na party pinpai ikong rona kende iberi para jong presiden jong badan lo beli ini beli mesti nolak kum presiden kum nongilam Baya ka paral jong liban peni party ka de ba election kembali ke beliau ke ba kami election ka public figure beli melak man peni serta house in order tang iya tika peni ka jing tolot jong presiden nama ini baran bok kembali belum presiden belum tip ay ka party ha district but ibalong presiden tang shwa system shwa election kata ka di sini oh yang ba plus ka jingmi kalau ngata lagi jing lung ka babun nganong ipi ibami idiki original idiki ibawan lese iba kala air baka UDP kala anwan hagabor nama ka kongres kala hiar katu wai ban simti ya party ya ka in absence jong kongres pai ba ki pai UDP lese ta jing ken ngan syong ipi lese lagi ya lada ka party UDP nama japulal kada hagabor ngatrai gini ba penesno kindang esno kalau ke UDP kanam dan hakabohor na try babun na kitu baru na fakin nabi kim chancellor de kajing ni jadi ni kekam baru ada takashin UDP apa district yarla de ngasu ida kumi ka musing sekiran kami ka musing konsi de ka party kalau well established labiang mah nilayo bagi nang kam ngatur sipo benai tam ngalaya agak umsing konsensi masuk senai ya kidong kitam jak umsing sakil menurut sekretari ba Edi Kademeli ba Rocky Kula yang aktif nomor ngan syutu syai pi mak press kalau ba UDP ke julong kan normal praktis ke UDP iju syariah baik ya koordinat ban pentlanya ke parti ban form unit di soft skill welfare tapi bangang dan gua UDP mentang kasih dan apa aktif politics di election cuma kecil dia yang begini kita mesti senang unit di subscribe ke daya kajulang na praktis UDP ba sisian ba ni iba chui ko silo pinpai chumro pinpai chui ko si hadian bo lana pandir umino lara lang ba ke party organization kaya ka sosi thanga golong ba ka umsi la sakri ba ngatoi ba sosi bolong ba uba dan bok ula mislead presiden district ya ka party iba men ba presiden ba ngang syong ta pumni larai ba men ba lom lam ta di speaker na po West Castle niyo su minister na po West Castle mo ba bro usi ni community ba ka seat na po West Castle ka base dumpi haji ka mata gidan ba speaker ba minister ini mana syushu iki ya yo Malaysia house nama acara pula ya ke parti UDP Muslim dalam flank kalau well established jika presiden barang ba yung ila di declare tiket no apa nong stone mo di declare tiket no apa rambarajar ngam di declare tiket no apa motion road ari satu tang mata kan dia kibiyo ya ke ke bangila klan pa ang susi kalau ke jingle jong ke parti na district bat na ke state haji ngor kenla banora ke jingkran ke parti kawara ke parti betul jadi iba ke jinglam jong ba men ba mentak ko noelam ada state a district ngai ba kalenti isang ilendon ke chance bo piang ba pengilaman yelam ya saka hari ke jinglong jogi noelam ibang syempang ibang sotu ya ke posil jong iba
kalau budak sekali bahaya parti UDP. Siapa akan poin? Kayak future jom UDP.